be the twelve a jolo un doju ma tika winya wa team tar paluo kita wat ber kede wang o chan dek de chan dek amir jolo panelist ma take kan a jolo de Paul Kilama jolo a jolo la did the band ya jolo l'amigo Lady Grace Apoya. ang ini kon bene panelist mo kan ne kon gidi bidonyo tin kono mapia wa doni kum lok man me wa be nyaw tin lok me tuo jonyo ni anamiro chako ke mi po pian wa tim program me di po i due a chen mo karne sina mo tiki mi po pian la wu nien da rio me do para rio wo biri kini po e kom tutino wa ma guto helicopter crash I'm out in men nien da rio me do ma para rio wa elpa chel ke para bungwen ke pia bor we dek man me na ngeni chakane jom ko kenu no put pay helicopter ma whichever katiji area makilo woni luero ne kar manong utugi mocho ma no mat ma don karum ma don por penyo no don mat kan ma yon wang ma da ma kim jo mo to e be Major General David Yero Jock on the NNTC staff Colonel Alfred Lator Kidong Captain Uluoj ke Lieutenant Colonel Wilson Okwa Mauno NOT Elbero Dr. Mano Malamada Mauno T Director Me Boya Military Hospital Kidong Major Abele Lieutenant Kato Kagwa Kiraga yeah kite dana polki wata ye mir wa po ye and mir so wa mi po pira ta ko tal ban nong be ke wa dei ilok matin wa be lo any ni nim da chen me do ma par rio me do ma par rio ibelka mi po ikum tuo jonyo anyway one thing way mirwa wallo ye amir chako ki wachani apo twal information ma professor mono twala el twala lo ma ki choyo ma Uganda AIDS Commission yo choyo ma nyuruni tuo jonyo kai nero dano ma chike wani wonyo percentage when point when percent when percent mutieke donc dano ma chike ko ke HIV and AIDS Uganda no caro million a ciel che Mia Beach magitieka qualche HIV Uganda tin wa mer lok to twale pi actually ma kama wanu aye amir ne anong gene ciel ne Allah ciel le dir wa kanen meanwhile, well, it's not happening.
Okay, no. Kai ngweko mi can district me actually la mo ma down ma percentage but down ma take any a big ke a big point about percent madak table malo karman me Uganda matie angwen point ngwen guru take 7.5% per day take 8.4% and then did lawyer Noya take 6% or more I pelkate and though neural attaining percentage may HIV TMR to 12 actually is much higher than the national average. Man meanwhile the near a look here, one no pull lock, Wabedu. I don't professor. Professor Canada, boy, Yeah, ana poa, wouldn't you sorry, maybe like Chen, we don't like I too, man, and it's been long overdue. Yeah, that's right. I was struggling to enter actually. Thank you. Yeah, 1 minute, but don't let's hear like everyone can you? Yeah, okay. Yeah. America, what you statistics, ma poi rituali ritual or comparative and no percentage of my HIV material actually ma when we car material nationally the prevalence here 4.9% and actually the list is la more tier 5.8 low carbon Noya 6% Kamalu Carbino, Guru 7.5%, Kadong, per day, PTA 8.4%. Magian Malo, Caraman National Average. So, no, me on me, well, tour, Chica made this to 12. Get on, Mamirwa, a lorry. And a check in my look, TA command. Kita Professor in the Biro Nidong, and to give. Yeah. In the pot of a bad. We've been waiting to hear from you. That's right. Mukwa ko ngara mero poyo daru dichu magitika nara wagi kabiru mapat pat mero poyo luar matin gubini wang o uti makicha anampa biru don kabini wang o kar ke kare tien matino da pol ko wot benetima pol mantin enini wega biro pien abira ti London kai ci dong beru yort bara ben foda ringa li tuk mo ka ti me biro wa ci miero ana o topic matin wa ti kanaro ne ni topic ma pere tak tutwal pien tuo jonyo pe tuo ma chang ti tian loke ni ka indi ti kwede ci no kelo atuom mikumi matuom enuni dong tila benaha wanga dong bedu kwiri dong la benaha niyo wa wang to ni ka kwa ni ka gwa gibino ya ya nyim yen mogutie mejino tuo enuni chi ka in ichamo ke ma ine guake che de ber ka cham ya makumeno ine ramo ko bene mabe che kid ma dakta siza acha waju kwirini kaini poro tuo jonyo e kabedo e acholi kai por ge kabedo mukene Uganda ini noni tuo jonyo timarade de dabotwa kaini nene gulu nuaya kabir maurumu gulu kitgum lamua kabir gini duchu ini noni pasen patuo matie e acholi low pa national average. Di man tien lokani ngo. Tien lokani
wan watigi baden metuo jonyo tiborwa matedede chidong pe ero ni keken ka in bene poro ikin mon gi cho ini no ni baden metuo jonyo ti matek to aliko mon kilutera nyiera wan wange atini gang pe chung kamon kilutera nyiera gitigi peko makuman itien loke ni tuo enini dio wan machalo society balo kowa machalo society wego pewa don machalo kaka pieno dong wan watigi tuo kidong tuo bedo gi tuo enini bene kela chara matung tutwali kom dano pien tien loke ni ino chawa dichu miero ini bet ka chamo yat en chamo yat ini bene lup mier bene owot ki cham maber ti pol kare kadong in pe iti maber tien loke ni no cham mabejo wek yat enuti komi maber tek kino kelia char mapole deda in machalo dana da pe eru ni keken tuo eni bene ka initi pede tuo mo matero chalo malaria gini ko biro ikomi magi dio ino maraj tuo mo matero egini ko biro mago in dio ino matera pien indong no kero ni meloyo tuo mukene enini weng no do da piny ki ka malaria obiro manok tui goyo ino maraj deda ma malo ke kenu beloyo ino pikar malach chidong ka in tuo dio in pikar malach tien loke ni ino pero bedo productive ino pero tiyo tich mekelo lony chi in pero bedo gi kero me tich maber bedo gi kero bene me bedo gi yom chuny ero ni pe chi wan bene miero wanera ngej menero ni ngo mor ma okele wa pero e gini tutwali ma chel ene ni wan wabedo gi lweny matek chi kar me lweny ene ni lutero wa bene gi nywaro gi matek ma ene ni dano wigi miero po wilie pien aneno kom kare dok dano no wigi tika wilo pi pek ma wan wawuor gi dano miero wigi po wil anywa ma otime kom lutero nyiera wa anywa ma otime kom lutero wuowe wa mamukene bene jokeno chero metimo ne akaka ma ene ni dano miero po wigo wil Mario ene ni ka ini nero statistics me chan ti ma odio 1 to 12 ti tien loke ni ngo tien loke ni ti dong lutero wa mukene madong no kwodo mateha deda ti chao kene dong gi chate dong wek gin ginong kit gin mo me kwo ma ini ni katika time to 12 ka in kombedi ni ini chere ka bedu mogo chalo igulu city idiwo kuma enini ini no tima tata enini ma lutera wobe lutera nyiera cho gingongo gini gitika time kwere tim mogo malek da tim marach ikare cha melwenyi wan waberu ki night commuters wun wi upo malutero wengi charo gibiro ka buri town egini biro balo kayo gine te kwarwa matoto do wego lu nyuru dono gi pegi kero me doro lutero gi pien lutero dongi gi biro dongi buri town gi biro dongi buri te baraja ci dong inno ini pegi twer mo gi kero mo mengeo lutero joker no bere pegi nge ka kam lutero gi buri ine nen kon ka in machali in la nyuru bene penge ka kamala tini la tin matido burie enu ni dong no ini wa la tini odo tado ci jeme egini okele wa pero tutwal
o we ha kumbiri ni wando watika neno statistics en kom kare ni bedong dano witika wilo piendo watigi yat moni ni dong ma oloto jino kerme tuo en ni we ha dong peberu ma rach ma yami yat en me jino tu gene me jino tuo en ni kad bene be dok pere te beno we ha dong daro gudo nyapo kit me ko mà đồng đàn đồng cái nào cũng bị đồng đàn mà pol nào tuo đồng mà chalo pe đồng cái nào chalo gimo mà rai đồng total kin mayam no cái goyo bul gere ni cái goyo bul TV cái radio cái tio chanduk liel cái woro ko ni ngar mo mà đồng luor tuo kin mayam đồng pe chứ man be do well down dong wi te da ta ko dong ti dong ka ti mata ta tien gi ngene ya me jino wi tuo eni ni be dong tie chứ man e na e man na je matika well one ma watika be gi tuo eni mata ti dong ma gi ne era ni te kwarwa be dong ti ka da chien tutual mun jo madon e gi ni wen ngunu ngeo yam mo wat ikin lutero bulu ket mano yam gipuonyo kwedi gipuonyo wa kwedi kit me mo wat ikin lutero nyera gi lutero wobe no pegin mo matime ni rachel no pegin mo matime due rachel no pegin mo bere mukene ya ko muaga reo muaga dek ma ulutono miu burikare meniam ki daro moni ni ma yini meti wunu bet kwede ni pol kar bene de yam lutiera nyera no ka wubi mo nyuro tame komeni en mir en wadi bin gang ini bin wagang che en biro en mala tera wubi no ni biro gang kenyu ni lu nyoro ni ma chalo in la tera nyaga bene ginana wubi eno ni koni dong mego dong bi penyo ni man eni ni mono word pa ngama na tika bino kani no olutu gicha okwedo ne gicha ngeo kit ngat moni en matigi mire ikom nyauni ki egino no be pien where unu ngeo kit dano moni ni manu un puto mo wat che wano wa kidje makumai madong mo wadong kombedim ni dong mere dong tie dar dong gigang kwan gi city kuro mo dong ini po dong ni nyer do ya cho nyo dong tie bon la cho mani ni in bene pe ngeo yo kare dong tie no latine do nywa latina wubi ne nyo latina nyaga be dong tigi latin pebere ngeo kaka madao enunio agie pebere ngeo kaka mawon latin enunio agie pebere ngeo kaka mamin latin enuni pa wode ni do agie chije makuman weo lunyoru dongu losing control chi igini kawan po wanao iyo ngo mawan waromo dok kwede kid me kom kare ni waromo dok kwede te kwarwa menano ni wat ikin bulu gi yubo wek gi mok iyo ma opore iyo me woro dok beno obed wat mano gi ng'iyo tere pien awubi gin ka nyaka dong ka dong gi mitte dong ni gin gi bed ka chiel mundu bibir ka chiel la benaka che lokini ngar ma indi e mero ni unu bed kwere dong pi kulu miru bed daro mano ini niang kire daro mano ini niang kakama ngate e karmelo en enu lutera nyero ma pol gumao kilutera wobe kilutera mukungene kilo muony kinga bene pegi ngeo kakama gene wegi lutera gini agi in keden kom pegi ngeo
ka inde wa wi penjo do wa taman en won la tini ni mono gange ti kwere pengeo in won la tini ni mono mine nga wone nga gi agi kwere ka gi nga tieni kar chane ni ini nano no inyom gi penyo in la tiena nyaga no gi penyo ko meniang ka kwene ma la choin ma ini nero kelo ne botwa kanyi o agi kwene word pa nga ka agi kwene ci egino no pere tade da wegi nge ki dano ne gi nge ka kama agi ye we ka lok mo bi beru tie wunu nge ka kwene ma wunu bi kemme ye egino no pere tade ci dong wan ben miro wacha kong mukwo me poyo wi dano ni tuo eni putie dok bene tuo eni ni rach ka in pe guake gi ma ini no romo balo kuoni o do bene romo nya chara ma pola de de kuoni miro wan po ol gi puonyo luteno wa igang kwan ikin pachi wek luteno go bed gi ng'ech ni tuo eni ba tuo eni nitie ini nen kong komberi ka ini chero ya chuli lok man ni kono chuk auction lok man ni tin ni ro chuk lok man ni miel lok man ni yo ta yam wan karma wan wati primary school elni headmaster woro igang miel mga tata ko no ina tin kwan mo ma initi gang miel kuno initi marai chege no pierata lutero no gi doro gi pin lutero matero miro gi gwok gi wek digi ma go bed gi mo ya nyim awi pe dio latin ni gine ni ba miro pegi tim che latin ni perom ber mabe one be miro wange ni mental health problems bene ma one no Carmen Loen ki family dysfunction families ma polong petika ti mabe tutual wero doro lutero do da hotel tutuale gin egin bene wan miro wanen social work kin me puonyo kin madam beru kwer pien igang mukene ani karcha i forum eni bera biwajo ni gin madong right tutual botwa ya chuli komberi enani leadership bene at the family level peti mabe wero ngari modong i families ma pol tie ma ngari mo madong chogo dano pere pien lutero dano wengen magiti gange miero la choha obed tie ma chogo dar magi winyo dware ma peo tim kumero inaro peo tim kumero latini in pe tim e kumero gin eneni miero gi tim lutero miero beri gang kwan wegi di da lutero go beti anyin mabe ti man ere wie dakta ara poyo jolo an bera poyo nero luar mukere egini dichu ki dar ma pol magiti ka nero wa ki kabir ma papa ara poyo tutal ara poyo tutal professor poyo ni imtin idonye kenwa dog yar lok mo pe ma da amel bin about the ben we koy gam lok in the ben the ben pegda Apoyo, tie makija. Apoyo, tie, tika winya. what you when you Apoyo tutwan. Apoyo panelists o dujo kachela chel. Apoyo bene donye idwe manyen. Mandong dwe makiki pimwaka. Ma ene pol dwe mano danong. Mar loyo. Tutwale pikwe. Me nino nywalo. Lala maporo ene dwe machalo man. Anero ngat mo posting chal mo i status me WhatsApp ma mege. Chiu penyo mere la ni welcome to December, the new month of December.
December ke chako kwer ne ki well its day. So no, it's just a caution. Nino mirdano gwake ki dwele ini, pian dwele ini dano polkare gi moko tamarejo. Manu chao kene romrwako in ikori tuo machalo man. Donc ma put pa chero ka lok matin. Ye ka watch happy birthday ki Fred. Ma en pinero machalo tinni. Mwaka madua ngech. Ki nyuaro en ki Fred wan opoyo o dake nero nyual migi. Ngeo ni mwaka en ma inde o ye ka no ni ki riel upogo cham inde chamo. No dong duong bene. Ite lo que Ti mama wamir wa po in mete ki chamo lo po. I wish you many more years. Thank you so much. Ara po yeah, apo to twal da lu to we ana doni kom la. Abi lo ko matitiri pianni no abi work timing ben ki battery na ana neno Charlie wachi gin momiu ku tie dong madit twal e kumal Ako rwen yo the band no. The band. Tuan bedi battery wa pati maba. Yeah. Atam network pa di ben pati maba. Yeah. So ana twero bino yenko. Yeah. Yeah. Rodon. Yeah, what you're legama the band leg wishing you a happy birthday. Thank you. In that. Lutua ana poe twal. Tin watiga lok mapiere tek. Man lok mineno neni anyim wa obedo maber. Man lok mitogang. Kare cha chulu chako ni tuo chui. Achuri wajo ni tuo gemo. Tuo gemo pian ka ochako gape tiro pajo woko. An le chake mara alibachiel kimia bungwen. Kipiera bor wia bungwen. Kare ma wano beru I odyat. Wano beru la chuo. Nodong odyat la chuo. Gikelo yat. Gimiyo kilitino. Mauno ikare minyual tuo no kobo ki kummiengi ubine kumgi owego tiele teno maduong ma wano ngeyugi ma gen gitika kwo ki tuo jonyo ento wang maki wachi wang maki titi wang maki chimi ka yene le teno eno tika kwo ki tuo jonyo owego oriad la chung machalo oriad ma piere tek tutwal mi gwoko we kwo betie tutwale bor le tieno makinywalo gituo jonyo lutua lok mituo jonyo matien wano tika loge yene piere tek ni wi logo po piere kare duchu weko ki poyo widano ni tuo ni putie tie jemi mokene makai neno chako donye kwo iyo mingala chiruenyo anyim padano amira mila bola dek tiela tien mo goyo we gulo kanyi ma wajo ni kondo chon mege atamu ni mero message marach tutwal pien mero piyo chwiny dano wano pie kilok mukene ma pol kare kiloke kum litieno
tutwalle ke nen gucha winyegi kibalu nying letiano inde to be chero kapime pien dogdo wajo do ni ende ti do kituo latien no chako tim matata ingeye latien no tuo jonyo wano bedo ki records mati very clear gulo kanyi schools mapapat maki reporting ni litieno mukene magen gi kwano mano gen gingeyo ni giti kituo idi wo ma litieno luwot guneno gen chero ngolo luwot gi kilidi atamo ni enur ni bena ti yo matuo bedo ka kobo kere ikumalo mi Uganda chan en mukero dia chuli go chan eni oberu gen marach titwal ma wawe petwero chopone wa boga petwero chopone litiena nyera wa matien gen gi chung i district ka chate ka ini chero i aging gen ya yum ni di benti kanyi pien enu ulogo kimaduong ka litiena no tero iri kiti magien ki ono gi kere i kwo gi michate poro chuny in la nywal pien pini weng magi chero ka chate ni kom gi let litieno ni mukene kom gi yot ento tij madong kitiyude kom gi tij kigeru jomukene mer ni gi digi iburu labo gwoke ki roj bol owego kit mituo oketo kidong kori chuny mone ni ato kena kuni udugu duong tutwale ya chuli ino latien wajo malone ato kena ko latien chero kanyayo tuo ti jomukene ma kakiluonye iworo pidok tiche ento gitika tiyo tich maweko wano logo man ni nino mo biluore oikomgi nino mo biluore oikom litieno gi in dano madit dano ma itiyo dano ma kiwuri ente chawane dano nini chalo koko pi miero neno latien pangat mo karinyini ino yuega ibokone ni tinda ka medo tali na ochero malo atamo ni dano makoman no bero ba furi ino ka ku gore ka chien no gitido ka boko kitidong gien dong gi medo kere tuo e dia chuli am tima chala waga gi gitamo ni eno ni medo ruomgi meno to pajo jo eno ni tiguro kan chowa momne weng uka moma la wipe mako dano madiet me wachane ni jal atamo ni kana chak choyo mon ma puro kwed gi mapapat orodong o aliwa pa ki wiye ki bod gi yueha aneno eno ni to pajo ingeye yene tika lanyo le tieno padano itika miyo tuo ki le tieno padano wego lwenye kom tuo jonyo dugu gien matek ya yum ni professor bera loko mcham pe joma gen gi munyo yat la bon cham pe munye wa dakta bene wajo ni be chamu betie mo cham be obetie komien ento ichawa ni madong udugu dong right loyo matiga yelo umegi wakilu megi wa makitika kwo ke tuo jonyo ena ye red me malaria yin kai tuo yo malaria chi bi ngeyo kiti malaria rakere malaria tika goyo dano e level mapiyot wa ima kumi yot ene ka malaria o magi wiri no yogio chiro ngad mati yat kono don one ni ning level me chimutok ana miro ni ana lokum chimutok on two sides amiro ni alok as a traditionalist ni chimutoki ya chuli no gena be mada piene ya chuli kanga moni tieki tuo nyaji i community moni no dano wenyeyo enero kero tiki tuo nyaji dano wenyeyo kuri chimutok ene
kare cha ukonyo weko no read mi kobo patuo jonyo no tino na piny mada. Eto madung mondo chako defining Chimutok according to their own knowledge. Ulogo meaning mi Chimutok actually udugu gen marach. Ichawa ni kilwenye kumlok mi Chimutok oweko yo tutwal kidano matiki tuo mi lipe chero kamiyone bot la wore. Anatamo in my own thinking ni kauno actually mete kikuri kirika bedi ki neno wachi toro twer padano. Ento in a way or two there was a blessing somewhere. Ichawa ni litieno la wit pe mako litieno. La wo bero chiario kama gulu ki miele yelu dok. Kum lo nero ki kume manu gi mo pe iduri no litiena nyira padano tika miele yo pet e wi stage du dok kadong litiena wobe matieno mamukene mwaka gi pi uwa para poro gi tiero ka tugo ki nyim anyene bende tiena nyira chuli mukene litiena nyira lo loka makai tika tugo ki nyime chi pi ki nyime enoni chalo watering can is so disturbing. I know a classified information ni karemo lutela go chwalo tim mameki ni kongo chiat go investigating investigation e futi teme watiem pen go chiat go dugu customers ginu dugu mieto wakonyo kaka ni ning kadong indong ki chweri ni ke jere niang weke duok report weke loenye kom tijaranye enoni ti yende ti don ki dugu la memba kunu yinde lega ni don ti ari odo rom wek de fuk chon le jet de ye ti jimi mukene uno pemeta ni dake walunga menta ero we can raise up macharo kaka to wachone ni po amero girene pien tika ruenyo te kare watutwan uno wano kwero don lo kamario ma geke ritma joma guteki gitika bino kanyomole tiena nyera matino tutwalo weka wajman umegi wa magen giti London kilo umegi wa magiti London UK US Canada kika mukenene cha mukene gen gi bino pajo gi mako ching litino matino enu magen gitika mako chingini litino lanyo pemira ni waluong nying dano bat jomo kene tika biro kalanyo le tiana ya lanya ana beru ki cases ario ma watere police dano mak dit maki woro waka piera beru biario ini biro ka nyuar la tien maka apa piera rio biachel anu yoro kumi bene pe ti wajo ni umero chili adi atamoni woro piera te. War should be at the center of our life. Wachak nene wachi wa Roma. Wachak winyo lek pado wotwa ka wek ke lweny e kom tuo ene. Uganda wajoni by 2030 no pegi mero neno any new infection. I don't know how they're going to do it. Ka yini kere regional referral hospital gitiki prep ma gituju ki dana tuja. Gitiki prep ma ki munya. Kungi wajone kayiri tiyu kere kirike rwata ki ngad matiki tuo impe no but also chamu kene kone doctor doge ye rate of discordancy tila mal mo makonye bepe actually I think under rwata ki families makaro piera rio may no la cho kumelier dako kumelier la cho kumeyot explanation enuni dong chamu kene teko wega bipenyu doctor ma way now kado ngad mati discordant kake kwanyo remone kimi kum in makumi yot may pay discordant remone logyo chwaine no remone beru for only 90 days chito idok any megi money chi lok kum tuo jonyo tie lok marach neno cha report wajo ni gulu is standing at 9%, which I think is very high. Mbarara, I think, is the one which is leading in the whole country. No be peko mawano aye peko monyi
no don wano dugi olo kong te kare wa loke ana poyo wono tutwan apo di fa lo ni ya lo mo be ma da de ben kai du I ramadan ni da Apoya. yeah Apoya tutual net gana na dong o tema mer la kirmone chi a bironi olo da kira rio mono furu wera lo olo kumbidini an amero gamo dong kamana pian be polo kana ben dong dan benetika ye ano anyway be pian discussion anyone mero wanyamu lo ke wino duju an lok mete kwar megwa tamni ikiet me setting mete kwar ma megwa bene tie kere kien ma puony bene tie kere lok me beri ki ruate kien la cho ki dahoni enuni bene tie chamo kene participating amatek amiro wacho man ikiet ma iwang da ma mega yen ma no ana ngeu ni lunyor onyo gwak en wachi kiner no ki kerie kom gitu twal ene lo me neno ni ini gwak daho be igwak le cho be ka ini daho ento kun tutwal matut ilok merwate ikin won ke daho nyo won ke la cho mano wayo nyo nero umir kupony ikarwani nen chalo dono kache yao no bertie ikarwani no dong jem nene chalo ber chalo wacho choko si enuni omiyo awobe kenyera matuong gochero atemu jem atema la bon ngene onyoka leba chul mawani dong gochero la babany mapego nyang kien mano jamne mo kene no kitimo kede omiyo gine enuni ochero chinywa nyayo tuo matek yen lok meburu obedo tie gien machamo kene no mier kibira ento yen no chagwak chao kene ngich mo madi obedo pe ikar mano ngat mo enuni dongo kede omiyo kichero chamo kene no kitamo ni kitiek jami kitek kom wek no in bene kicher ki bok ni komo ber tek mada no i yongela chen inone no ye awano ikar me buru weko chao kene en awano enu ni dong remo gwenye ikine enu ni tuki dako kom tuo ki kome man atamni kadong anamiyo bene ki tam no aramo nywa ko matutut bene date kanen loka battery na atamni man ini dong biberu be tutwal ni ki dok kong ki chak neno lok me puony lok me sex education umir wano cha oket ye wang wa ki yap wang pedong ki nen chalo wachi balulutino ero ki nen chalo yupulutino ya nyim aye tutwale ka o mwahamoni mano dong ruateni lok me buru i acholi kon ngagni ono pole kiter chalo gimo ma peki loka ta ben peki wacha ta enini aneno chalo tika tiako wao kwanye wunu wagware wunu ochako neno lok me sex education me kelo lutino me chako ng'eyo jem mukene pe latien ture ana ng'eyo tie dano ma wakwano kere university ma ono tie virgin wa year tu ma ono pa ng'eyo ge gino mo keken ti en pikit tim machalo kama enuni omiyo en ochero chino yoke en kikori pekoli enini ma uchwer chuny an tutwal ka achiel gi dano ma ing'ere pien ni kar mung'eyo kome ing'eyo ni jem ne ber chalo apoya dong kachede ng'eyo komi dong kapeo no yang chwano no kiber ka titi kit mano bere rache ki ng'a gile egni de cher de fuane ta si omiyo chero chino pero
piani ugwa kome nyo bero chalo virgin nyo dar ma fut pia nge lok me buru nyo me rwata kila cho ki dako baka wai mwaka ne university mwaka me ario tamni enini piera tek waneno lokom sex education chalo gen ma piera tek ki punyo tiera nyera ki punyo tiera wobe gugwake gen mukene mano time ki punyo ki wek gunge jam mukene machalo meno ana tamni lokamo maduong pe be ka ana tieko kaman pe koni battery na ngala ana poe poi to al de ben lok ma ini yar amir bien bot muze kilama Paul Yeah, moderator, Paul. Atamni lokeni, kita neno kere, ti very stressful, kita mo waju kere. Ti lok machuar chindano, pien history me tuoni, kit mara ngayu kere, atamni wunbaru ngayu. Ni tuoni kita robot wa ya chuli, kaka, menyero, mechol chwing. Ma juma loy lobo ena gutemo, macharo agenda, ma elwenyi kom machuli, ki kit gimo ke ken matie manego dano ci tuoni en ne ki tero tete donc kere wa kum karne aneno wajini miro neno matut madoti uri moko mo iguru manyingi winye ma gen te ka facilitating chatro utena nyera kaka lurok mati guru dukan ge yo mate ka promoting prostitution ye iguru merkenene dukan yene kiloro lotela na ye chuli mere unene inuni duty ge teach no mergen gene go temela kaka shops sex shops your bar your nightclubs ma tika promoting lok malaya chate atawni miro lutela me chuli unen kidme loro gini no no angi benatini lumone pa chuli put pia gi yene mo chan ma wan wo kene pia romuge yene ni put bong bong mir ke mete ki kidne ko down you ma pat and inuni is one of them ma ke mete ki karam population no mera o dok pin di kama ngomo dong igi chatawni lokene is a very serious issue. Mirwanero attack total. We go back to Lokom Lutela. Lutela kakit inki yeri ni bet kon MP. Pedong tichi mecher kay nyolo ni yabo geru yabo ngo kuno dan u yeri inde wa ko yoli ya. Anan waje wa onero kidna again. Facing Lutela, it look challenge and mawano tikere ni. He actually atamni lokamapol, but it's very disappointing and very stressful. Me mede look ene. Luponya bena miru konwa ginene. Lunyoru bena miru konwa lenyi kom ginene. Lutela at the political level, at the LC level, miru konwa. This collective kiludini bena miru pon kidma miru bulu gugo kakere. Lok man me war tata macharo malaya atamni mier grip ching level ma part ko le weng family level village level district level sidong ludini bana ko kon wa ye atamni lokako ama Paul Petia Paul ana poi to al Lady Grace mi medo tam for your viewers ke dano ing matiwa nanwa lok ma pool lok ni kata muze ke lama wai ke ni ene lok ma diet mada lok ma man ta ot ke koma so gem mati amane to tware yeni petiket check mo malutela manu yam kanu ni wan wotiki kiri RDC makwiri mala tem gang ma par pe gang gimu kena anyway
kono ke jogo jime ni wen joke ento kero pa dano ke joma miero no tie eno la kuri lok jime ni wen dano romo chung ma romo chung mitim jime enini peke nyokir ka gitie gitiki luor pien jime eni kita mzee kila eni mira tene ne ka gang ti ka to kite eni mira konyo gi ke lweny mapol pien tu twale ka chale ne ne anu gang ti ya nyar ki mone ne wi mi gang ti ka don kwo gi ke bala o ko man ti don beber ni ning lo ka keris kul ki kwen ki lo ki puonj eni wen jime eni no wen ka mo tete men yani no ne ko ki tu borba pe ki mete ki tim pe ki mete ki tim ki mete daro kwo anyim pa lo ti wen kaka wen kwo gi ngo o bale en ka kama twi ma diep ti ye en no jima romo yope wan wa beri lo ma wako ka ni la kweri gine ne ka ini ngeyo ni in kumilet e chero ki ngeyo ni ini cher na in ki twi dar ka ni twi ki twi ki ker teli we newspaper na twi ba so romo time en o gamente mone ni ma char mwane ma romo chung nyulu diro magitie kitwero magiromo tim jimi ni peki miyo tim ne pian peki tika meto butim ene kama right ye ne ano ni pien jimi ni wen no romo tim ne an lo mo ker ma pur ma romo lo ne por pien joma gang guloko eno tuori tika beru wen ente lo mo ken tika dugo ping mwa dok tika sia jar malo kiri wa lo kayat en mi lo kayat ke ne ya duyo peke dar kiri ngate mo ko man lo kayat ber ti yelo dan so kitika lwen i level wen ma papat ni kom dan ma kom ge le won bene pere ngo bene pere so am lo ma ana ro wa ne en apoyo ana poyo to al yeah kai ramo yubo viewers comments mapi ai kero amiro mi don no nak ma about Reverend Dr. Alfred Ban kedibet en team we are in a tipo petit kenwa endo eno donyo ki log ni be cab lutedero uri beke luti odiat were ki luenyi compare ni kachel donc waji ni ki twerte mo ngong ene me ponjo dano we ku nge ni ki twero gengo ni tuo ki twero gengo tuo ni ki doge ki twero wa yubo ni ki twero pim ni kai ni pim ni nge ne dog miero inemi igwo komi igwo komi no wori yeah donc Pierre tek ma dani walwanye ene kum gira ngoma okay en loken nu chalo chan ma udonye maraj ma dani miero lwenye come lwenye kom cake matiket ne kodano mon jema Pierre tek twal dok ben kira professor wa ni kay inde tika mon yat mi ne ni cham mo be ne ti miero ki lwenye kom chan ki lwenye kom cake kidong ki lwenye kom po apen tuoni tie ma tek twal ko mon miel kenen ki lwenye we odak pin kidong professor beno bu lokom 2 weeks and Alfred beno wajini kedibet watiga yele lokom 2 weeks miel waneni en jo ma dong no gen kitio kituoni miel kenen ni tika nyuen wiki ma tek ma da ma ke konye ma na tama Alfred ka tikede Amir Karo, what we knew, comments for viewers. Okay. Mzee kilama hiyo ka wek dongi rama pa na ne Yeah, man agibot gana Alal Morris. Live from Sudan. Amaro lok ame watie kalaro
Kalaroni. Thank you. Yeah. Apparently which Sudan, South or North, but I'm sure it must be South Sudan. And I am Lango from Lera district, but we go. I'm on to get a jirani way another. Yeah. 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 Titum, how many percentage? Tom ya penny picket gum. Taking Oh, you. Wicked Gube. Yeah. Oh, okay. And the same Alal Morish. Okay. Same person. Yeah, I think I Alal paid Morish. the percentage per day. And per day, Any percentage that you 8.4. 8.4 per day. Yeah. Yeah. Okay. Grace O'Cott. Everything has a good and a bad side of it. What are the leaders doing to stop these kind of acts in the society? So painful. That is right. That's right. Yeah, man, will be you look my professor wide in the mirror. Lutella, Lu Yomadini, Kidong, your material yet, milk, and then the great tammy. Okay. Yeah, next one is Grace O'Cott again, beautifully presented. Poil. Again, Grace O'Cott, leaders will not help. We need to take back issues to clan levels, family level, etc. And she continues, and Grace O'Cott, I mean, political leaders are just materialistic. We need to use cultural and family leaders and setups. Well, it's just my opinion. None of the Caribbean, down should know they were cheated on Kigana, check Pacara, Madong, Roger Pajo Kumbil Choyo. A time will be a meal card, man, Minan, check Pacarani. Minan, see, I'm on my 12 con you teaching only. We're put lower here. Okay. Many comment mark get it on. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah, I'm not for it. 12 man, but don't care the way I give it. Me no time me you know ngom mi ro to ya tam mi ro ne no lock me check pakara ma dong tie dong ana ne professor circulated the copy I've got it I'm really yo mo kan no bene it tie in de gena tar pa lo tv chat ti kong mo ne an check pakara ni ka kwen ma ko ni wa ro mo ti ye where ke med ke jing you know ko kara where mo lo pa ni ne Okay. 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 Đó. One more check on my viewers. Yeah. Yeah. Do poi wa be poi ke jo mo go join wa poi comments track wa be wang okay wa. Akama ne wa be wa tu cha be ka biro ni cha dek ene don kong be program ma giki until mo amanyan. So ano wa jo jo kamaro ne ngunu cha dek ka biro ni. Poi. Yeah.